Dan hu l-mument li l-iskema tal-beħ tal-passaport Malti titwaqqaf minnu fih. Dan kien l-appell ta' Viera Jourova waqt il-grilling fil-Parlament Ewropew biex inħatar Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea responsabbli mill-valuri u t-trasparenza. Kienet qed twieġeb mistoqsijiet mill-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew, Roberta Metsola. Would you agree with me that it is time to ban these schemes? I agree this is the time to ban the schemes, but unfortunately European Union cannot do this because we don't have the legal competence to take such a step. Din iċ-ċanfira ta' Jourova tkompli żżid tħassib ta' ħafna dwar kemm din l-iskema mmexxija f'Malta mill-Gvern Laburista ta' Joseph Muscat verament qed tagħmel ġid lil pajjiżna jew le. Fil-fatt fil-ħarġa tal-ħadd il-Gazzetta Malta Today ippubblikat sħarriġ li wera kif 56.3% tal-Maltin u Lawċin ma jaqblux ma' din l-iskema. Fosthom kien hemm ukoll 31.4% ta' dawk li fl-aħħar elezzjoni ġenerali ivvutaw lil Partit Laburista. Dan minkejja li l-Prim Ministru mexxej Laburista Joseph Muscat ftaħar diversi drabi li hu salesman meta suppost u jkun statesman li jipprova jikseb l-aħjar lejn il-pajjiż. Il-kandidat tal viċi Presidenza tal-Kummissjoni Ewropea widbet li għandu jkun hemm rabta reali bejn l-applikant u l-Istat membru. Dan għaliex l-Istat ma jkunx biss qed ibih lil pajjiżu iżda anke jkun qed ibih iċ-ċittadinanza Ewropea. There must be the genuine link clearly proven. It cannot be the case that somebody who has the money can buy one country's citizenship, because this is also buying the citizenship for the whole Europe. The countries are selling something which they don't own fully. Fuq kollox, Viera Jourova tappella l-aktar due diligence biex ikunu ċari l-intenzjonijiet tal-applikant u jkun hemm serħan il-moħħ li l-flus użati ma jkunux flus maħmuġa. There must be much better due diligence control in these cases. We need to understand who are the people who want to buy the citizenship and what are their intentions, whether it's not dirty money and so on. Sa dan it-tant tal-aktar mistoqsijiet ta' Roberta Metsola, Viera Jourova spjegat li ltaqat mal-familja ta' Defni Karwana Galizja f'Malta u għedet li l-om il-ġurnalista maqtula li se segwi personalment u mill-qrib l-investigazzjoni. Dan kif bħalhom Defni wkoll qed tistenna ġustizzja. Innotat li l-Unjoni Ewropea mibnija fuq kompromessi fost il-mijiet ta' ideat fil-waqt li tiġi protetta s-saltna ta' dritt u l-libertà tal-espressjoni. Appellat biex l-Ewropa tipproteġi dawn it-drittijiet u titgħallem il-lezzjonijiet li riżultaw matul dan il-mandat. Għax jekk is-saltna ta' dritt falli imqar fi stat membru wieħed tikkrolla s-sistema kollha tenniet Jourova. If the rule of law fails in 1-2 member states in the EU, then the whole judicial area and the whole rule of law area will be finished. U dwar il-possibilità li tiddaħħal il-liġi tal-islab intenzjonata biss biex twaqqaf lil ġurnalisti mill-ħidma tagħhom, il-kandidat għal Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea qalet li din il-liġi tal-mistħija.